na mtukufu Fahardin. Amani na ukweli huanza Mungu inshallah. Abu Rashkati. Assalamu alaikum. Sirenge shabashi nifanyia video yenu honjiani niliyo madaraja kao video yenu amjipango fanya video harma mahadisi kao tsahunro kwa jana yukayaribaki vanu rinjie rihadisi hafuraha anabeshelea heni mzimadasi rido sana arirambuwa zengao heli rabiliripu inshallah sha amjo anticipe au ni akhirisha samahani programu hiyo mahadisi yao ni jihudumundo zonjuka hamba ndo zamba hari madaraja ikao tinaka pas ndongo henda jao watinokaza nonza bao ngamzambo wadzima na kwevu alapi ikao ngarjo kaudo zionesa hambavi bora rijweri rahatsezenziya rabidirzi vire haswansi pia hawaswili mabadiliho komori inshallah. Hamarabila, assalamu alaikum. Kwa leo sishangaya lejo fula mola hangu natsindavo mhadazi yafanya uchwai. Lejo fula mola hangu lishangaya harmadaraja ya wakati kao wakomori ngwaenshio harima mizeri ya iladini na ula usilamu rabidi rininkiwa maelezo zaidi ehele usilamu wakanti neheli rabidi riwevirilie neheli rabidi heni mzimadasi ya kene fierte ya hahe ya nongo hamadaizo riwasuli daraja usilamu wahuziwa he dunia rilonio yinu hokaili ulona posho lilona mundikuju la radijana nguto subuhuti amba ujumwenza lekomu vala ila itosho ubuna tahu itosho eza dini itosho eza dunia inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Sabari zozi wasuli daraja wenji walio harmai dunia wakata tamaya na wala wandu wabidi walimishe wajuwa hatu wa maudu wajuhuyu wajewa hundere peri ya hula usilamu wa hatu ukaya ukauviriliwa no handisiwa no angaliwa no tilo maruru. Usikwa leo riremwani msuba mziro ukaya rio no mzaze mongoni mwa zaze wa Komori mbaba mongoni mwa baba wa Komori waenda mbiyo harmadaraja ukawazae wana waje ikeo de fierte heni mzimadasi yare maifu balanze nkundre harmadaraja mabangwe yajiviwe nola mwana ikangu mwono harmadaraja ya mwendo mwema mongoni mwe maadui walio harma dunia ni maadui walio harma Komori hatu ni mwanadamu utumaizi hatwari ya kilo ya hatwari ya rema harma le toifa la Komori itoifa la Komori makatirlo na oyanu ngwara lo hitwana wala wandu wabidi wavirilie le toifa la Komori silence radio shaya leo wanadamu wahabili ufujari Palestine warendwao ne ensi ya Israel harmadaraja wanadamu wahabili wamba valangavo hatwarilo vala sinongo yokayange bidio ya droit de l'homme yonese falsafa mshinzi hayo ya heduni ya watambazemba ale waonese ukayatikia zenongo zihunda wa Palestine zenongo yo sasa ndisorenga daraja ya haju yokazano hizo ziwasuli daraja mwana mkomori hadiwa zokaya valangavo zilonzi rohanazila hokaya lewe mwana mkomori hatauwa ya rohe isiwa fulani endenshi isiwa fulani embeberu mnaswara Yahudi katili uremokoti zenongozi unda wa Palestine ngujo yetambaza mzaze na mwana yetambaza mbaba na mwana harima daraja yokaya riwaswili daraja yokaya mzaze nguronsi mwana haya harima isiwa fulani
ye bambaziwa haranse mwana bala enkuhu iroha irenso wana yunguli ya batinoka wana ngwao yokaya wajwe warondwe gonti faida ndreda ya puhabo ipuhano wende ipuha hokaya owana wao wajuha ngwa makati hili mwana hajua batina mbaba mwana hajua batina mzaze owana wao wajuha na mwendo mui wende ngwa bamba ozisiwa mwongoni mwezisiwa za hatu za Kikomori iwasuli daraja yokaya ngarna sabisho yokaya owana wa Komori ngwa madelenka yodo fasha leonde ebwe leongari ona okaya leorjo rishia mzaza hatu mguna uve swibra mguna uve imani mngu ya jelie kaya vanwinu mongoni mwe mitihani mnyezi mngu ya ninkaweshi mbesha hahe utianswi okaya hazambe okaya tiju hati mransi bada na mransi kajakana njakamuna na mwendo mui shabada na mransi haruma mahayo waza na jua na jahunu ile oma na mshe uzaya hajua hajitaulia yokaya ngurengo mrumshe hamandaye wambe wanje harmandola mwone tofauti iliyo mbaba na mzazi wakansi bala ngwarahoe matozi yokaunde mwana aturazaya mwana hajua ngujire mwefuba okaya mwanamshe na mwanamshe ngwajire mwefuba karilolana ebenge riwasuli daraja yokaya hatari hiyo leondo makansi ni wandu mambao maulama leondo makansi mwabenga mshemeza unanga mwana oze hatari hizo ngarizi denonseo yokaya emadhamana wanu waroto Komori emadhamana wanu ngwadhulumu Komori emanara waswili harma daraja yokawana hatu wajo waswili harma daraja zeli hiyo wanda ula wadili fumui madhamana wapeu wamrendani watwana boma ulama wamrendani watwana ngwa mdikteaoni mwebadingo ezadini mwebadingo izo Mungu yambari helira yambari yesh mzibadingo mwangalia omba banu balorobo msonko mwangalia omba banu balio othumuni mwangali yomba banu mujoni nkiwa posto fulani udiwaza ubinadamu udiwaza izo message yao ambilo ujewive duniani kujabewa duniani utilo ilmu hetwani uje wamboka ya uje uninkwa udirektori wa ubeha wandumaka kujabewa wamba uje duniani uje uninkiwa ilmu hetwani uje wamboka ya uje uke waziri fulani ubewa uje ualimishe le taifa lao ubewa uje ualimishe wanansi ubewa uje ulati hatwari ngozi ono ngozi remokoti ngozi tinoshi uno shangaya elera naona wandu wambo swadi za journalist wa Komori wanshoza mizeru waona otindwa wandu wofanyao wale Komori yabo wambao yokaya oskwaleo emaulama wajuha Komori ho ulamao Komori ho wamezi Komori ho watwana Komori ho wanadamu wabrotao usilamu ni mzimandasi alone fierte ho usilamu ndauvi yambokaya mwanadamu ngabo nziro hanizo yambokaya eni mwanadamu usilamu johufa ebidio henye mbabanu ya joparisiwa na rengo ya alimishiwa ya lekeziwa ya hosiwa ya vaziwa bafuta ya sisoho kaburini ya kafaniwa ya fanywa zenongoza mfueka hafariki leo wao madhamana wapeu walo yabongwa roho hito wanansi wardi wafanya ndongo za ndini za utindu wakangwa rengo wala mwanadamu yote hayawani hata wazungu wekana zengwa zao zifariki woto zilekeza mbaba hanu wende wazidzihi leo wa mwanadamu yachilwa masakipubeli ya tondolo yende avurizwa mjini fulani leo mwanadamu yatilo harmasaki pubeli neze nguo yende yasiswa ya harungangama otsinru wa mziono mdaza ulama undaubi ujokamba ngamjusao zitswa ibanu ngapsojo nakaya leo yatauwa yangamiziwa nele toifa la Komori okay toifa la Komori nelangamizawo wana ngwafa mu barini wenji wafa mu barini mo piharma za bahari za dunia leo tazinu ngwaju hao renasabishio ka Komori waja ngwa maore hunu ngwa madelenka
delenka wahezi si waziraru zinu wajabanu ngwa futeo la merde leo iwasudi darajo ka leo wala wana walo wanruwashe no walo wanruume wajua watohunda mlezi wajua ngwa fanya tabia zeheli zabari nabo kaola mzaze haseparewa no la mwana haya izonganyi yabo mafundi kamtu hadharishe makatili wajua wabame Komori mawahadharisha ukana mwana hane Komori nunga mwibirao mwibitsa harma utihindu mwenda andaori mwusilamu hatuaramba sima isilamu shamdaza ngamrema ole koti ngamrengawe makatili yao mwenda mwe wala visa amini yoka ya wawandu adilifu nabo wabifoti mziono homachoni hanu na mdenso uchwai ochoi wahanyi yandu mabao lewe maulama uwajuha ulama Ukomori ngapa ulama ukabati ulama Ukomori wawatwana warengwa watwana ni watwana kabati ulama Ukomori ono ebenge tishangaya tusasuala ebanu mamba titsehe ebanu mamba ngabo maulama Ukomori yanu maulama uwaindini ala kuli hali yokaya leo ngwajoka fikiri kabo zinunga ngajoka heva bwana Asumani ne rejimu ya hao zinuzi wanji abo mjwe moja she moja kamjajua ekemana mwaka urongowa ngamrongowa bawo itimru ya rolo hitwa wa itimru ya ziwana najisi wa itimru ya rengwatilwa shivani watino kayanga bo haki yokai yafungwa waitimru ya rengo ya dhulumu waza haki zahe waitimru ya ngamfikiro kabo zinuza Asumani kazi jamweba emana wasuli daraja heliyo ile we mwana wa mbaba hajambo kayangwa jumofanya mikataba wono la watongeza leo wana hatu wa denigre we dunia aye Komori harma dunia yokaya Komori wasawa halalisha yokaya wana wa Komori wakubalie hizo dunia makafiri waloni zokaya mwana mshe ngujojo yake yenshene mrumshe wa yenshi harmandola mrumme ya jo yenshene mrumme yenshi harmandola maudu ngojesha kama jodolo lwane zembwa maudu ngamjoisha kama jodolo lwane zembwa ono ebengele wajuha wadubu wenda omijini na wadungwa mbio watu waholo azitangu bawo wezi na wadungwa mbio waholo azitangu bawo wachwai wenda omijini aribanungwa na matozi ya krokodili ngarimambia wona asina matozi zeno wajawa denigre Komori denigre Komori dama katili watonga leo wana hatu wenda waenshio himo waenshio waleo habo darajo kaibidiri erigwario kaleo ngasina madhoma na Komori ibidiri erigwario kabanga sina wandu waruma ule toifa linu rijehensi wandu mpia yokayari lelele toifa bila umezi shamjanga mmeao harima makatili wadhulumu wale toifa dobre de loin alafu mjeba mdo fanya samla yokaya haban leo ngarija zabari leo mwajuha abonga mfikiro kabo msamtawa ukabo leo zeno hizo ngazoka heba bwana Asumani no wanadamu wenzanki banu Komori ndio wanadamu waliona nkili wafikiri yo kamema emana origin ya hazanongwa hizo indi origin ya hazanongwa hizo ndo ukaya owana hatu warengwa wabehwa wazaza hao wende maore wende bala hokawa ngwaswete ukaya ishilesi wa shatu besho ashirengwa ni bil mapuzi wende waswete wa 100 vimeyere abo marengezi si waziraru mwazi sonya mwazi sankada mwazirenda pashe mloya abo mtumia wajomba hanyu mloya abo mtumia wazafamiza hanyu mrengezi siwa hizo ngetongeza ola ulo marenti hawasuli daraja ukaya ngujware ngejapawa hebiar mashesi waraboha haila mikataba mfanyao naona juzi mardi marenga wala wakaurumia operasyon wambushu mdunge emana Mkomori ulo Komori mjamabe wondo mfanyo mikataba na nyinao hari madaraja ya security wondo wanrika ongwarengao wanansi we wakadamiza we rirenda wanadamu wato hindu ala kuli hali
origin haza no zinu indri mavuna ya loba nwindri mavuna loba anu riparisa madhamana watu adilifu watu adilile taifa ngetsongezao riwasuli daraja leo mwanansi haji wasulisha daraja kangujuho ya rohe wonsijuyu ya rohe wonsijuyu hendenge harmashesi wa shahatu rabo anadamu wajua ukaya inu heni rongizo na tarehe ya dunia iba haki yokaya ikomori masiwa mane tarehe ya dunia iba haki yokaya ikomori masiwa mane jabo tarehe ya dunia ya onesa yokaya mrumme yaulolwa ni yaulola mrumshe halolwa ni mrumme iwasuli daraja yokaya leonga babu hawanru waja wende dingoni mwizo Mungu bwana Mungu yalekeza yehansi ngwajo wajinika daraja kawalolane yosa wanezenongozi hundao ekomori hatu raumba kasima siwamane heza entereza nusu ya wandu wanzao ze entereza hao wajo wajitengua wamba si wa Faransa. Esa ribakishendi izombo anazokai bidiziwanwa ngazi ziwanao heki asirjo shinda evenge kwezi hata kwezi mara nyamni dungao mahane mazoea yoridunga ezajiri zinu emanema swadiza maulama wakauroho mabani wajwele wambe wende ngwande waswali mijini ze juma wamenye wanru ze juma arimadaraja wakurohe matozi ya krokodili ono warohe matozi ya krokodili harimadaraja ukawende hula bala ungwamba okaya salonda zinu zebe ye Mungu wa hao bwana asumani mbesengwa afikiro kazinu zebe emakatili wabame komori ngari mwambianu yokaya kazi jeba emakatili zeno emanara wasuli vanu riwasuli vanu hokai wandu wao wondo waribali yao jao na mtidi wazaka emezirakaniyo au mharakanuo waja operasyo wambushu zeno ngwa hizo juzi lana mreje harma ze tarehe nyondo mlona ze telefon mdingo filme mwambame wa journalist mfilme mwana wambaba harenga hafanya mikataba yene masoroda wa Ulaya harmadara joka harimfanya mikataba ya mirongo zifulani ala kuli hali kwezi hata kwezi mesajinu tikamuhimu nivehe nirongoze wandu tindao kawori walahani shando wandu swadiza ngwambo nge journalist gujoka hanziha yokaye maulama wajwa ulama undo komoringi unge ulama ono ewe ulama undo wawamezi wabungufu arusubutiri zambe wabungufu hoka kwa tufanyezo mgu ya hamba kwa tufanyezo ani kwa tudungwa mwendo wa mtume ngwahimilia udhuluma wao nao dhulumifoke kwa wamba ngwajojo arjojo ale orambe zinu bale wao imana msha zinu kaja husu we makatilianu ngono ribau hazinu anuka mjajo wandu mtezo nyina ose wandu ranza uletwa ifailo kamna unda mbabanu mbire no chwai ngari mwambia wote kamna unda mbabanu mbire no chwai mrenga edini inu ngamwifanya hama mrau kirimisi nende zeno leo naona mongoni mwe misihiri ya Komori kwenda wandu watezao Mungu wefanya ironi hosoni mwa Mungu warenge wandu wakazana azichele wazikofia wanja msirini aringari wangu duwa rirendeje riombe wandu duwa wandu fulani mrongo za ikawa mwanadamu mrongo sikitiomba vanu ya Komori ya waswili ono mwanadamu ngwanzomba hindu hata haji wasudisha daraja ukaya katsona kainu zinu za anyibu zintino nabidi nzifanye zintino mrende asha vanunga mtozo adabu bwana Mungu vanunga vesalonga mfanyo ironi ala kuli hali yonde heli ya Komori ya waswili no wandu wava harewana zijinjio waziyo watu ufasiri ya zilo harmweziyo sha wafasiri ya zilo mwazitwani hao wapo wababa ihama pesa watona ndongo kati mapesa watona ndongo kati ufahari wa dunia mtojo huhunda ono mtojo huhunda ebenge ezajiri leo riloba nurangu mahana maha esa hunda
mwana mshewala zilazija zijiri nziro zaidi ya mwana amahamiraru yarenga atolonzia za ulemenguni ono yardienda ya mizwa toli hari madaraja wa mwana mshe zano hizo ni ulemau ni mrulo uduamba qala na kulu ono ya tsoda za silence radio halafu leo ya subuti baada zijiri harbasha siwa shamaore wajodore tafa zano zinundanyi nyide matsongazi wasulo idaraja hino ukamwimila wizi karna unda hindu katshonga na utsofa harmwe komori abara mjezani zinuka jakaya harmwe komori hatu jana baka wandu maramungu jana baka maulamau waka unosize mwanansi zinuka jakaya yaka usubuti ya rongoza urumo yokati ndeheli yobirili yale toifa zinuka jakaya shale ora mjizani ranjiza wamezi ranjiza wabungufu yako mwaringa ya jovungu harmwe dunia yako mwaringa jovungu harmwe dunia karna ujwari yonekati na zinu rangu wale wakana ilmu wala wane dunia wasaya wajo oze wazamba wadaza warende hamagalagala abo watisa tamaya waonao zila ilmu za hawa komori wambo wasomo wenda daraja hata wahauju ngale kohomba panu wa mdorenga ilmu wawondo wacha warende hawa bungufu aibu yanu wadikta wao nemwana hao nemjua hao mna Lukmani na Fatihu hala kuli hali kweza takweza yode message hangu na kamuhimu ni reo rasi wangu bakati yangu baba nunga mjiuno nziani mwobo Mwenyezi Mungu message yenu iwasili umbaba nakanze iwasili mwobo Mwenyezi Mungu maudu au shao ni unde wakati ni Jenny Kensi rambe za habari za hatu haswatan assalamu alaykum hatu Salma airati Saidi timsalimuni haswatan mrikao ngu oze yeona selondaye yemruwano nezembi leonrongo hamanda zinu heni wakati wandu wadrohanza wadenosi zenu zinu yatofanya zakazirendwa norenda ajeza no izo ngarjondo wakati ukarjer kensi rihadisi hau wazima rionese daraja heni mzima ndasi yajionese mahaba yalo niyo nao anver nema siwa hatu ebenge hata mpaka dao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Timsalimuni Salam.